voor het geweest. En dat was denk ik een beter feest. Maar die willen nog niet uitgeprijsd worden. En je is heel uitgeprijsd worden. En je schipper van die loon in je aarde. En die vrijheid. En is die God die mensen beweert. En die stof van je aarde. Die zijn bierassen. En die biers van die mensen laten. En onze Heer willen zien geworden. En we zien hier zo naast de breed. Hosanna voor Jesus. Hosanna voor de Heer. Wij gaan de eerste woord jou voor de enige iets doen, maar de apostel van de wijn, vader van de huis, dat ik eerst groot, die pa van de huis, die man aanwezigheid, die vijfvoudige bediening in kabinet van de Heer, met de vrouwen aan Israël, ze zijn, die blondheid van de Heer, zondagschool, is gegroeid in uw beminde naam Jesus. Zelfs de Heilige Geest en ons midden is gegroeid in de aanwezigheid van Jesus Christus. Halleluja, ik is apostel Alfonso Oliver. Ik zal die kapstak niet zo springen. Ik dien bij ik ben mijn naam Holy Church. Global, prijs je naam van de Heer. Onder apostel René Lawrence, prijs je naam van de Karl van Steenberg. Hij weet, ik is die biedorp, prijs je naam van de Heer. Waar ik beweer, weet mijn pa wat ik is. Maar ik is heel iemand vanmorgen niet te bemoedigen. Prijs je naam van de Heer. Van de apostel gaan niet aan de stad gaan en ik kom leer aan de stad. Van die naam apostel betekent gezien. Als je die naam van apostel ken je, hij betekent gestuurd. Hij is baie goed, hij is gestuurd. Nou, ik is gestuurd hier op toe om vandaag aan hierdie bediening van apostel van de Bijbel te kom sê, dat eerste Timotheus 1:15 skryf Paulus aan Timotheus van 3 en hy sê dat die woord van die Here, dit is 'n betrouwbare woord. En daarom dit aangeneem dat Jesus Christus in die wêreld gebore ons sondags het, waarvan ek en u en verdanse is. Maar ek vanmorgen van die kerk van die Here sê, dit is betrouwbaar. En Johannes skrywe, in Johannes 1 sê, vers 1 sê, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord is God. En het is geword en onder ons ontmoet. Die psalmdigter, en hy sê, dat ek het my woord gestuur, om julle uit julle kunde uit te red, en om julle gezond te maak. Hy sê die opening van die woord, dit bring ligge, en dit maak die ons verstandig is. Maar wil ek vanmorgen sê, glo niet, die woord is een richting aanwijzing. Alles wat u soeken is opgesluit binne in die woord. Strijde probleme, omstandighede, wat ons vandaag toevat en toevat is binne in die woord. Want wat was, sal weet u. Iemand moet smeekigheden, wat hy vanmorgen wegen. Iemand moet toegesit, wat doet verwoeste plekte, wat hy vanmorgen sit. Alles is opgesluit binne in die woord. Ek sit daar by die huis en ek is besig apostel om Mattheus 1 te verstaan. Die geslagregisterpaaste van Jesus Christus. Ek wil weet wat de God ek doen. Ek wil praat met boldness van Jesus Christus. Die mens Let's go.
aan Jesus Christus. Maar die kind in sy bloedlyn moet die Here God 5 vrouens gebruik sodat die vloek van die voorvaders gebreek het. En as ek in die bloedlyn van Jesus Christus sien ek 'n klomp van kerklike en ongerechtige in sy bloedlyn. Ek sien moordenaar, ek sien hoere, ek sien bedrog, ek sien mense wat leraars is. Ek kan opnoem sonder by die naam as ons kyk die bloedlyn van Jesus Christus wat hy uitkom as die lede. Die eerste vrou was Tamar, die vrou van Juda. Toe sê Juda dood, toe moes daar, toe moet die broer, toe sê die pa vir die broer, gaan jy inbel en verwet jy geslag vir jou broer. Maar die broer wil nie as my gauw, sê die boodskap, ek wil nie net vertrouw maar en nie die woord glo. En ek moet weet van die praat van Jesus, maar ek weet die praat. Hy gaan nie inbel, hy gaan nie inbel, maar hy gooi die goed in die grond. En die Heer laat hom sterwe. En die maas het nie wacht met jy. Hou vast die zekerheid te maak. Ek het ook gesien, maar dat ek een beetje groot maak. Maar in sy hart het hy geweet, dat hy gaan nie die Heer gee. Want die Heer gaan ook sterwe. Dit was sy gedachte. Sy gedachte. As die Gods gedachte. En ons verweer. As die Gods geweer. Want die Heer van die Heer. Dit is liefde geweer. En sy gedachte is het helemaal. Van die aarde. Is die naam van die Heer. Maar die te maar op. Beraamd lang. En sy gaan sit die bak en trek as sy so goed. En hy nog paar eeuws op pad is as skoonpa. En sy gaan in as skoonpa sê. Maar dis moet sy lekker dingetjie nie. En kan ons sê, kan ons maar nie. En sy besluit, ja ons kan. Maar hy sê, maar ek het dat genoeg niks om jou nou te gee. Dan sê sy met haar, klein ietsie. Want ons kan nie weg goed van hy. Maar sy sal nog ietsie los. En hy los sy ring en sy stap. En terwyl jy die ring en die stap los. En die gaan dan in die raad weg. En die morgen wat hy kom en wat die vader gee, is sy model. Halleluja. Kijk maar die skoondochter. Doen haar voor sy zoon. Halleluja. Dit is bloedlyn aan Jesus. En gauw sê, ek ken ons van Rahab. Joshua, die 2 mannen uitstuur. Halleluja, ons heel goed. Jy gaan verken. Jy is die naam van die Heer te gee God. Halleluja, ons kerk te gee. Halleluja, waarvan ons heidene volk was, waar die Bijbel Heer praat van in die Ou Testament, waar ons kry erkenning in die Nuwe Testament, waar ons as die aansienlijke volkie, ons leren in ons. Ons boesman. Ons boesmans. Ons koeisa, ons namas, ons wakkers. Ons het geen erkenning. Nergens. Maar die zijn alle mensen. Om die worden aangehaald. En die is naar Rahab. Die was met Siba. Voordat we met Siba toen naar Rahab. Dan kan je gaan kijken wie het. Wat heeft er de rug geweest? Ik ga hoe die pak naar de rug gestaan. En hoe het de rug gekomen binnen die bed van die koning. Dan kijk je weer van Bathsheba. Wat die David gedoen met Bathsheba. Terwijl je op die dak staan en afwekt. Terwijl Bathsheba van. Hy beperk onmiddellik. Hoe hy die vrou in sy skooi het, in sy bed het, en hy beplan ook moord, dis die bloedlyn van Jesus Christus. Hoe hy die man stuur in die eerste lesen om te sterwe. Maar hy is die tweede vrou Bathsheba, maar die laatste vrou oordeel hulle aan. En haar naam is Maria. Halleluja. Jesus,
2, 3. Vanaf vers 5. Vertel ook hier. Met je klaar. Zie je niet? Op je eigen uitzicht. Vers 6.